Pastor akunita kwa kuruta maroho make. Ni maroho mara makoragwo guku nyondo-ini. Ni gutakoragwo na maroho. Ithukia ikora mwiri tu ucio ri. O ndegekati. Ona nginya kabugo okainamite kumuthukia uko. Ya ngoma. Muthenya goco. Agoco ringi. Niju no muigwe uru muno munderege Kristiano mucoke muigwe ndagira mundu ngero kana ndanyito ndobo njera. Niju no murakare muno. Muno tondu riu ri tumwana twakirera kanitha-ini ri. Kai wampiriria ati yani ngero ri. Ona nigo ndirarigwo tondu. Riu pastor thikiriria muthikiririe. Ndeto ici ndira kumwira ndira mucio no ritu muno. Tondu maundu me ngoro-ini yakwa ndamaitururira no rio ngigwa ngoro yakwa yahona. Njira atiriri no twitite mucemanio. Ni ndi mwitite mucemanio sister. Ni ne gwetwo njititwo tondu umuthi ni madi na riu thikiriria ndimwire riu. Number 1 uturamukio ni ngoragwo ndi pianist wa kanitha yanyu. Na ni mwene ndirutagira muno na nginya ni thomithagia nginya aithi wika ati kuvura keyboard. Ni madikon ka uria dikon gasharu. Mutumia wakwa nake ri ni wakoragwo ekwa ya leader. Ni dikoni ni gode ukigithikini kanitha-ini. Ni ndamenya ni gode giti. Atiriri ngikora we one dikoni one muhunjia itu iwe. Ona ni koloni ni gode ke. Uko we dikoni na dikon warigia. Dikoni warigia. Kayotoi. Ni ndimenyaga wega yani. Atina thina. Riu ri ni ara ndrona nginyete deacons ri ni maundu matungia kuma address atungia kuma address ravo uguo ni tamenya no ngugera ngero na ndiretigira kuthie njera ndiretigira kuovo tondu njera yotheiro arume mutumia wakwa ri akoragwo ekwa ya leader mutumia wakwa ni moyo akoragwo ekwa ya leader na ni moyo uguo and everybody knows that no gutingitwika atiriri ati mutumia wakwa ariuma uko kiroko tene akathie kanitha agacoka agakora kuma ng'ang'ima mwetereire ou mang'ang'ima mwetereire saitani atiriri ikare ni twacagurire thambagie kanitha niguo aboti ikire ni tugire atiriri ite makahuraga urenda guthama kanitha no aboti ona kire ni atiriri kanitha na tuli ahonoku ri mang'ang'ima umako salama ni satiriri dikire pastor muja itwarie ni riri ni mawira no tumuherie umawira dikiriria please dikiriria pastor please no dikiriria urenda kuraga na tondu amuka guo kuheo wira wa kuhura iti asa haute voto ri dikiriria narutaga wega muno kwanza sawa arutaga wira mwega muno ni sawa nona gugu pastor arutaga wira mwega dikiriria diko ndimwire wira wa pastor kanitha ni uriku ni wa kumenyerera ngori ciake niguo ngori atigiro pastor ikoro ni wira wake no kuria mburi iria atigiro ni ngai acirore wira pastor ru pastor ri ni mrari na mutumia sadi mu makanitha neira mu makanitha ri murathire mutumia wao ni wakwa mutirathire kamuru ara kuboya murari kuboya stop pretending you don't know kalima haro eno we mutirathire kamuru ara kuboya atiriri deacons tabe murugamia ugu atiriri tabe murugamia ugu we atiriri nyambe jeri ta muciari tia kurugira maundu mwana kurugira mwana munino no ara muhunjia ni ona ta muciari ona tiga oguo ni ngienda atiriri maboya kuthika kamuru wana ri bena thina batina thina tabethimu yakwa eba gugu thutha bethimu Wewe nikia demonia riri demonia maboya mara mathia ukamuru ana ni pastor uyu mera mutumia wakwa mutetike demonie ni muthia kuhoya ka kuhoyana haya ngai eneo rora uyu mutwe rora uyu mutwe wake rora ugaturumithio uguo mutwe wa mutumia we ima mutumia wene ati ni kumuboera bali maboya mari kurahutia dikire deacons dikire pastor muthenya ungire ni ndumete wira ngikora pastor akimuhutia guku akimwira maroho aramuruta uyu maroho aramuruta ona ni mutikihe aya nyobaka kona CCTV tiga gone pastor ka ndo wekire tiga demonie yakamuruta maroho guku ai ko guku jara iko rako ya jara ikiria jara rori ko ya ikiria jara niko muruta maroho kai joko johero iko ona kiria na maroho johero guku ni mukuhe kaida rekia ritareke tu aya pastor tondu ni ndukarwe kai nyambe njari ekio jurie mundu gwitwa igwa na tikumuria bishi ciothe ni woete etiguo
ukoya ugakora ugacioya ugu eto ndimwirage ona kiugo ni koya ni koya Uhoro wa kuoya tigana kuoya tate ni njoe thikiriria inandi ndimwire ni ndirarega Rekeiarie rekeiarie nginya tugakua urenda kuwa ni photoshoot kogo ni muramenya nguria te kogo ni pasta muramenya ni gwikagwo ugu tarekearia aria umaha kwa bakati muguta matawa nikatha tukate ati mutumia kwa mwana tumuna ki mwasoka ugo muka extend miromo yake pasta kai ndukira we muthuri mukuru twarie ma ina ni miromo ya ukisi mundu ino miromo iwa no meceketa utarona nginya kereru kihana tari gacui nona gacui gakona tuciri ona wairimo wewe ukisi we wairimo very fast oka leure atumia ni ageria ai kwa romia ngire mahura na gakisi ndona murenda guthikiriria waigua urenda ate ndukome haha yoyo wairimo ndia huyu muhunjia u ne kura ndagiora ndirathie ndagiora mucambie guku guothe yoyo wairimo uyu ni mutumia wakwa wairimo tukimwe uhoro Timuru. tucerire Karibuni muno. Mwathani agocwo. duke dikonseta tu unajua hawa dikonseta niguo na ke pasta ni moi tiga gwetua Ndi moi. what is your relationship between you and the pastor tamonia bisese damonia monia bisa bisasi haha na ndungiconoka ate uyu ri mukahura na biso ithe ndogo ati we ithe ndogo ni uhoro wa photoshop muti atia tikaruga iko Kaura forest kuna ni gwira. acirarora kogu handu ina mutumia we ni amararora ni drama kama ko dacia nyambe ndimwite itenagira ngero atoroni ite tukugera uyu ndoretie mgwaku atiriri uyu ni go deal nake personally riu kando uyu ni go deal nake kando atiriri atiri mora wa itho itu abeso na kugo pili Githi ndoka ha. wewe Ndwajita. wewe Asa dikoni. Githi ndwajita. Wairu Wanirira. mutareka tweke atiriri reke twambe twarie abethi ntogwita tugwita kwanza enda atiriri we akode we na pesa nyingi urakiusu mutumia waku nani urakimwira thie niki goria atiriri ni wewe nyumba uko na CCTV do you know that Koguo. do you know uko na CCTV Koguo. ni wewe Koguo. do you know wanda rugo tuhura ndakuria te wairimo no abanga Ye kutukura ndingehutia ndo akanitha ni ndimuhono kudigehutia. goria te ni nyumba uko na CCTV are you aware of that nizo ado uko na CCTV Ni joy. ni wewe nego Ni joy. monia video hiyo ni video isi video paka akunita kwa kuruta maroho maki Ni maroho maria makoragwo guku nyondo-ini. Ni kuguta gukoragwo na maroho. nginya nyondo-ini Ona maitho. Ona matu. ndeciria atiriri ndeta mutumia abeka atiriri wairimo Niguo ndairwo ni pastor ko uyu getha akuhutie muthuri wa irimo yes tondu mwiritu no munini ri tambocoke nyumba irimo abacoke nyumba irimo tondu hecigo ndenda kuga kagure agacaru hecigo ndenda kuga tambocoke nyumba mamitu hecigo ndenda kuga tondu hena thina ndona ta hena thina ha wariri ukorwo mwanake ona katena hinya uyu na ni mwanake mwega muno na ndienda gwitetera muhunjia rautina ni huramia na yeri na hianyo ciothe mwanake o hakorwo heka undu ringi atahota gwika wega mwanyita mundu ni no kuruta na mbeca akorwo mwanake o hi no wendo hatire mbeca ndakiga mutumia wega athuri akorwo hatokora muthuri wina wendo ukorwo wendo no aninire gwaku riu turatire diconse inyo mwena binya pastor ndego thina mbere kubujire kanitha iyo if not so iyo kanitha no gumithararia ko ni nyu muramua you decide pastor you're not going to serve in that church again na ukuma kanitha iyo the deacons niyo mena hinya ukuruta ni ndire na hinya niguaga atiriri etetere kwanja uge kaundu etetere pastor na tondu kwira gwatiriri ona riria weka kiundu ona ngikana ri ngai ari waba mugongo na tondu uramenya we uma waku ri we aria uma waku kana kiria tondu wairimo ni arauga wega atiriri ni mumurutite kwari maroho mari nyondo-ini icia wairimu nyondo cia watorora atia tiga taguo kawairimu akuaga nyondo ingi tiga ciake tukeni korigo ndirari ni murari horo wa nyondo ciao nyakuria tiri fast we rutite nyondo iriko na iriko ngoma ndwe maundu mangiona nikio nginya ona wakirakara ici cia kwari ni ona taci na ngoma iriko ici kana ici ni ndogu cire nako
nita bakale ne kuraulia ndathi kwa ndamirio mwenda tutwe ate na mutu uyu kote ugo deconsider mutikindigirwe ni deal na kepa pedikira Nego to wena ni ametia mutwe no menya ni nyambia gutera na ngero ndori atiriri mutindigirwe deal na kepa pedikira ndathi nake atiriri wa mbere ri kiarie turumenya irio cia ndiri korwo cia reke guteithie mundu gwitwa igwa ondeithio njiri ata pasta tondu ni gutendo wa matirikio na ndingithia naguo hakuna nothing Tareke waigua toko twari hani kana mwire tucio toko mwire tu toko no enda muthuri uyu uthi kwara mwena umwe atikwariria na ndakiume kwa murume basi kwa thie basi ona rero kutumia kana mungi atikire atemendo kuna kaire tu muhunjia aregire na arega na nima na nimeona kinya video hau uguo nimeona kinya video na mukaguo ni na ni etikirire kubali makosa yako kwa hivyo tondu ni ararega na mukania ngao friend yake ni retikira ri uyu niwe hatari riu tuthike atiriri wandu woguo tutigite kinya Mrs Pastor basi atiriri tuthike kinya Mrs Pastor akiona video icio akiona wani wake no gweta mama kanisa kaya thuri ako ari kare wanda huri ako wako makisanaga uyu ni mundu utakisagwo adahu ereire gukisi mundu ne makisagwo nigo gikiswo haya ni etekira ithu mwenye ne gwetekira etekira auga ni amakisagwo atiriri thimuteuga we mwanake you are a cheater and you commit adultery 10 commandments ni kutabrikete ate wa mbere cheater ikoragwo githaka-ini ni the pastor ndokere fees riu pastor ndirakwira ngwa yete mangu kuringana tu waigwa mundu sometimes ithu ni yakwa ni ndakuverwo we mwanake Zidogwa uhoro wa utire mura mweta imwe yarie karia ndona ne nyondo ire goja asa atika ndimurikire tondu wa riri asa tiga wacha nimalizane hapana ingata mutumia asa mutumia oyo ne wabati ukorwa kira niki atiriri ni ajema ingata mutumia no wabati ukorwa kira ndu keti chini hapo mutumia na kakata ahunjirira kata arahunjikirio niki ndego ndio atiriri oyo na ni wabati ukorwa kira ndu batie ndori atiriri concept marathi akamurwa na gwika atia kamurwa na mutito karuta na mbeca cia rumu pasta nimoko thikiriria riu riu kanwa waku ne kanene hiro muno reke arie ati reke arie ni mundu muri karuko ni mukangongera atia atiriri pasta unaja kwa kuduja rege mawe ya kamuku na mukango wa bana atia wakanete gwakana reke ijarie reke niretikira ugu muragwa nigu ugu ndio pasta wa kawaida unasikia mimi sio pastor wa kawaida reke we ngurie listen reke arie na we mwanake never try to threaten me cause what will you do skiza nikiugeka ndukende kumenyera gwika nikiugeka inu ici ni tegera igiri nikiugeka reke turekie reke pastor arekie kwaria auga uyu mwanake uyu ri tabia hene uhoro wake kwa nini huyu bibi yake huyu niki nyinyi mutigaba kwa chini huko basi niko litire tota icio kogu he thina apotige ona mbere yothi hau ndio wajiraga njikare ndi apotige nini ngwaria ma apokire ona ndio ndenda kuria ati nigetha utige kuroria muthece o mwena ucio ri ni ndikubenania wanjiraga tuikarage nawe ati undibagire nyumba niguo wanjiraga no gicera muthenya mwe na ngikuingata na kuko kware ku no damuna ndiri pastor wa kawaida we pastor wake ko we pastor ke sine pastor nyoka ndiri pastor wa kwero umurira kujoya niko wewe gutwikata atigoto uratura ni guturia ugutwikata niko ndukende kumenya tu okay ndahaka ndauga tondu ni kuona mutumia wayo uri akwira kwahuana ati na ndiari horo wa kiroho niki wagite it's not spiritual ndakwatiriri tika kujeta pastor sawa riu ndirakwatire gathuri Kiobani mutakiombani Kiobani pastor Kiobani no thikirine wega no chuge maundu ni meri you won't preach in that church I don't need to preach in your church no igwa ndirabatara wekate ni au ni au kanitha munegerai ni muhunja wanyu riu kiure ni atiriri aya di concert tatu you see in fact you know hano nyamu iyo uhano nyamu atiri ona riu kurio ati uri urathima mundu we ona njui wathomeire pastor ku we wabatie bunduki no ginya thome pastor
ndakwira atiriri wagithoma gwika atia no nginya thome koguo ona guthoma ndwathomire wabatie koya thato nyoni Riu nike okay nie ndiona ke twacirire ha muthuri uyu ni etikira pasa ni etikira nimwarekia Ndauga atiriri dikonse. Ndauga atiriri. Uniko tiro itekaga. Hakuna kitu sifanyi. No ndauga atiriri. Ndauga atiriri walija. Na gaceru na dikonse. Ndauga atiriri. O pasta akwimenyerera. Uyu pasta akwimenyerera. Ndekuthi na mbere kubunja kanitha yo tigo horo itu. wa pastor tigana horo ita makanda ni ita makamesema ni modi Wewe ndole pasta ya ulimu na wana Tameti niki tora pasta tulia maruto kuhoere no ndore wa makiari atiriri uria akoragwo athingite riu haha ndona tari nyamu nginya gututira maitho eno nĩ nyamũ gututira maitho hatari no mwari ora mukwaria wothe ni ndiraria. No pastor, make sure. wakenyitwo rĩu no hihi Pastor, make sure. Hatutapatana na wewe on the wrong corner. Make sure tigosema na wrong corner. Otherwise gagutema kiongo na ndigita ruwe nyamigi. Leke ngwire. Kario ni mang'ang'ina kuguna. It is not as easy as you think. It is. On the mat right there. It is. Tigutema. It is. Skiza. It is. It is very easy. Wena mucinga. Ndio kama kwari horo ama. Ndakura ni ndiye pastor wa kawaida. Hadi sijui koguo ni kwagwo uyu uguo ni magotogoragia. ti maroho. We maroho magotogoragia. We maroho na ni kivingo sio reke atuigue nduri wa kawaida wewe wandui ukariria andu aria uthiaga gutungata haria mbere nikio ndiga gwatiri muramba kumuria atia shida iko gani kwa nakwambia je wamenya wewe kuthondeka thina wako shida yangu na boma yangu achana nayo na nikia pastor ingira kanitha gukapa kugia mbea Tide sirio guo. Si don't fikiria kitu kama hiyo. Tide niko kinya walikenya kanu ni wewe nakurute walikema kwa kona nika ari murwaru. Korode pastor wa kawaida ri. No gwira ujariria urajariria. No toka hapa mzee. Pastor wa kawaida. Wewe ni pastor wa kawaida. Hapa ni kwako. Wacha niende. Ogura jariria ri. No drago ya tire pastor. Ujarire de hare aje. Drago ya tire pastor. Drago ya tire pastor. Drago ya tire nikae vibaya. Jikara uruone. Nona ndari undu wauga ni arega noho. Haya ndiwega. Ndina wega. Ni oguo mujia Nona areigua. No menya atiriri. Watching you. Na ni andu ndu saka mubuto. Abrasi. Ama atithiti ai. Tiriri. Ni mwe onera. Mahitia ni moyo kana mamuka. Ni moyo. moyo. Apo ona ni utiga uhoro wa muka. No no yona ni kana ona kiria giatuika ri. Ni ona ndia maka. Ni uhoro uria atuika. Neno rume. Kiurume kina unyamu. Eno rume. Ino ni nyomo. Riu ri. Twagire kati inyuothe tondu mumadiko ni mumenye uri gutuka. Tukumukora gwake musi. Tutira onda gutuhujiria. Ndago tuhujiria ri. No gutuka pastor kati yanyu inyuothe tatu. Tutigwicagurwo ni kanitha. Tugusagurwo ni member ni kiria tondu ni athi na mbere kuhunjia. Kana koka wina kaire tugacangiria ate gaka nako. Ona konda thi kudina ko thaici kau. Na ni we atiriri. Ona gekunjira ma. Kau ni gekunjira. Akwira mari umurekere. Asa ndingimurekera. Asa nigekite uu. Nigekite uu. Nigakeinga tone hakoti ndagatumira. Nigathia koru. Wewe muthuri wewe. Wikete. Nituri athuri. Nituri athuri. Umugure. Kwa mwendaga. Ndwi mwe madiko na inywe mwe na kiria, mwe na experience ya maundu maya. Ndino no tuge atiriri. Kanitha watuika wathina we mwana ke tuire horo ama. Haru ko ora ni to guteithie. Mbere sikinyaga cigana. Ithukia ikora mwiri tu ucio ri. O ndegika ati. Ona nginya kabugo okainamite kumuthukia u. Ya ngoma.